Pastor Senior Dennis Gulay chuan pathianin Donald Trump chu president atan atling le don ti minril ati lokhar up ti in an aw na sa hle tunlai khovela mi ngai ven le mi mit fuk na ber ani awangin US politics virvel dan le battle for the White House chungchang hi kan soi le thinang November ni thuma election lo om tura state som nga jinga state engemaw zata postal ballot mangte in vote makta duai som ni pali atla to a mitam jok chuan November ni thuma tak vote thak antum hlomani tuna vote thak tu te jinga po polling buta then khat chu anin tlar jai zuya vote thak tur te po antamin boruak atang chho hle to ani kumin sang ni som ni election a hian House of Representative House member tur zali somthum panga thlan an ni anga Senate seat za omjinga somthum panga a in thlanna nain state som pakhat bika governor an thlanganga state legislative chamber atan seat somriat paruk thlan ani bokang tun Senate seat a Republican somnga pathum Democrat somnga pathum le independent pani an omani House a Democrat jani somthum pani omin Republican sa somko pariat anni Republican Grand Old Party le Democrat thota chuan House le Senate hi thunun tu ni antum dun hle a Senate seat somthum panga jinga seat som pariat chu in beitok na le tunge ne na changjok tur hria thar sa khopin boruak a omme kani kumsang ni som pasari khan President Trump chuan federal judge tur mi jani chuang arwat theya chungmi ta chu US Supreme Court Justice arwat ang thovin Senate pompuya nem nge ngai vek anni House a hian Republican Conservative hota chuan Born Alive Abortion Survivor Protection Act chu House a an pulut fowa Democrat Liberal hota chuan an nol sak zel ri ani chu wangin tuntrum US election chu apoi mo zualin nga event a hlo zual pha tak mewani Trump le Biden te anin khom in rin ni jan khan Donald Trump chuan Carson City Nevada state a campaign nein a khengpui Democrat Joe Biden chu a beina sa hle a Biden atlin chuan Carson khopui chu chulram ang mai le khoram ang main are duk anga Christmas huna po miten Christmas man turan nei to lawang Biden a chuan Christmas hun pui po cancel adu ani Merry Christmas ti aya Great season hun ro pui tak ti adu zokin thak atuma kei chuan chu tiang chu kadu velo tuna chuan mi pui ta chuan Merry Christmas an lo ti le ta ani ti in Biden ata chung kwa chu thil sual ti tu chung kwa criminal family le eiruk na konga filim lova puin tun hnaya afapa Hunter Biden a email then khat atanga alandanin Ukraine le China atanga US dollar makra duai tel hui luta apu ani campaign rally a chuan John David Kahn lasak American Heart ti chu play in mi puiten anzom dual mai ani Nevada state hi battleground ani awangin Trump le Biden te hian tin nan chak an momo ani Nevada a kumsang ni pali nuwa tangin Republican nan chak ngai lo sang ni som parok khan Hillary Clinton chu za a pahni point pali pakhatin alo chak to ani October ni som pariat cholnia ero Koran Paul Big omlo non interdenominational International Church of Las Vegas a Donald Trump chu ain khoma chuta Koran member te chuan an lo lom hle a an senior pastor Dennis Gulay chuan Donald Trump ambit taka enin darli le achan ve khan lalpa chuan ka hnena thuwa soya I president chu voini katlin tir donani ti min hril ti in Donald Trump chu president ini le anga ti a Trump po lomin anui sun mai Donald Trump chuan in khom fo chu angai na tak meu ti hril pa in enjoy moi na ro pui tak ani ti in tholom ipa US dollar som ni cheng sang khat janga vel a tho ani Trump hian Florida state a hun aman chuan a golf resort a Mar-a-Lago bul hnaya om Church of Belting di by the Shia in khom trinin Easter Sunday le Christmas alo mang to trinani kantar CMAG chuan Trump hian Sunday chuna campaign sum tuak na atangin US dollar makta duai som pani tuak nga in Republican donor Palmer Lucky tho ania Beach Boys group anzai bok
heti lai hian aking pui Joe Biden chuan thlali chungin US dollar tluk le ding on don atuak dai ani Joe Biden po Sunday khan a chen na Delaware state hun mangin anupui Jilnen Saint Joseph Catholic Mass an kila chumi zo in North Carolina state campaignin nakal zui ani North Carolina hi kumsa ni pariat nuwa chuan Democrat an chak ngai lova Barack Obama kha sang ni pariata za a pathum point parukin alo chak to ani tuna battleground state nimekin sang ni som paruka Trump chu Hillary laka za a pathumin na chakani Biden chuan Roman Catholic te ngai san le an kol rang thin Rosary te reute Irish houten prisoners Rosary anti mai thin zel tang te po in zela an ken lu mai thei chu aip te a kreng thin ti soin pathian chu min hum him tur ringotin kadil ngai lova pathian hena chuan chakna bin peturin le midang te torna sutkian pui theina kadil zo kani ati Catholic jinga ama du lo tu te chuan thiang zau pa hi thlanchi ani lun love ti in Bishop Thren khat anti Biden group din hial an ompha ani Democratic Party te chuan nauti tlak abortion rights le ser nei in angte in nei na same sex marriage an pom awangin Biden hi an thlop lo pha ani Biden hi thlantlin ani chuan John F Kennedy ti lova US president atana Catholic pachal omchun turani ang Biden chuan Durham North Carolina state campaign rally ani chuan car somsari chuangin an suya tundin hmuna Trump a in Biden chu pola asang jok ti ani The New York Times Siena College pola chuan Biden za somli paruk Trump za somli pani ani North Carolina state Trump a in Biden chu pola sang jok angin langma se Biden campaign manager Geno Meli Dillon chuan Democrat donors te hena ngai ti thadringot chi alani hau lova Donald Trump chuan ne na ala chang thei rengani ti in memo ajiak ni in AP News chuan atar lang North Carolina a hian kar kalta khan balot noi thum sing thum sang thum zali somruk paruk chuang atlato ani lokhar up kumsang ni som paruk US presidential election kha kan thlir chuan Hillary Clinton email chungchanga ti atitamin US Secretary of State ani lain sarkar thil poimo thuruk kalvel chu a private server le email mangin alo thon chuak mai thin chu dem lo in Donald Trump an beidu na lama a email tam takti bo ani a FBI hialin an chui awangin chu thil chuan Hillary Clinton din hun le boruak po nasatakin ati chia ati thei ome Trump campaign rally a te chuan mi puiten Hillary chu mana zela khung tura du in lokhar up ti in an lo awrol na sathina ni kha tuntruma po Joe Biden a fapa Hunter Biden drug addict thinin apa vice president ani na chuan lama Ukraine le China atanga sum alo huilu chiam dan email than khat chu The New York Post chanchin buin October ni som palia aron phau chuak ta sia Trump campaign rally than khata Biden ale afapa Hunter chu lock him up ti in an out ran le ta ani Joe Biden le afapa Hunter Biden te chung thua mai ni lovin Michigan State Governor Gretchen Whitmer chungchanga po Trump thlop tu te chuan lokhar up zela khungro ti in an lo aw vele ani Donald Trump chuan Muskegon Michigan State campaign anei na Michigan State Democrat Governor Gretchen Whitmer chu akap na sa hle a Trump thlop tu te po in chu an lom hle Trump chuan Governor Whitmer chuan ama ruk bo an tumna keima thiam lo ti in min han pu te ringota COVID-19 ado dana arin omlo wang mai chawani American mi puite chu zalen na ngaina kan ni a khuwa khira khung bo lockdown kan du lawani school te chu hong thuai ula school te chu in hong turani don lom mi anti chuan ama thlop tu te chuan or phiar trong in Governor Whitmer chu lokhar up ti in an aw na sa le a athu soilai po chunjom theilovin ama Trumpange po in lock em all up ati zawa chuta intel fel thuayang chu packing pretty soon ati zuya chu tongkam chu Democrat hoten an hak ngalin dem na tongkam an chak chuak na sa le ani Governor Whitmer chuan thil hlom takani keima tan chau nilovin keile ka chung tele
American mipui rong bol tu te tan a hlom tak mewani Trump chuan ram chunga fir fiaka chat na turin mi a fui porani ti in NBC Meet the Press a hril House Speaker Nancy Pelosi chuan ABC This Week ti in October ni som pariat chol ni jinga akom na a ma ni mo phur na hrelo le lau na mang tu fear tactic mang tu ti in Donald Trump chu aron dem hle a Republican haute ero chuan Trump pa anron ton le thung Trump campaign advisor jinga mi Lara Trump chuan CNN State of the Union huna President Trump chuan engma ti dik lo anei love he mechia with meritan hian lau tur om lo Trump chuan hun hlim om tak le boruak jang khai fun light atmosphere chu ama thlop tu tenen amang mai chau ani ati President Trump hian Michigan State Governor Gretchen Whitmer Detroit khopui le Michigan State akhar khip lockdown puan adu baka mimal cher vel na chu khir takin kho khir na siam adu a ma se American mipui zalen lutuk thin chuan an hrathiam theilawa state pum pui khar khip rup an du lo bur ani lockdown du lo tu te chuan sipai anga in thuamin an silai thatak tak nen governor Whitmer office Capitol building Lansing khopui mi chu lu chua tumin an lo hual to ani President Trump la chuan lockdown tu lo tu te thlop songin Twitter horop pui nge in Liberate Michigan ti in aron tweet kul mai boxi Governor Gretchen Whitmer hi Michigan State mi Adam Fox le athian te paruk le Wolverine Watchman in ti mi pasari ten a holiday home atangin ruk bo an tum ti in FBI tanan mana Federal Court chung mi te chung thu chu ngai tu me kani Wolverine Watchman ho te hian Whitmer sarkar thil ti dan an do dala khar khip burdu lovin a policy thak tir an tumani hetianga FBI le Federal Justice Department thil ti dan hi President Trump chuan akai hruai thil ti ani thu sayin boina chuak lova me mi ani chu a chuang hle ani UN National Police Officer Union ta chuan President Trump an law enforcement thil ti athlop ta tawangin an pol thu chua chuan President Natan Trump an nem nget endorse ti puangin thu chua an lo nei to a chuti rualin National Association of Black Law Enforcement Officer te ero chuan Trump pa thlop bur bik chu an social thungani AP News chuan National Fraternal Order of Police Officer noi thum le singa omin asoya state somnga jinga state somli palia police officer te chuan Trump chu an votang ati Sleepy Joe aya corrupt Joe or cover up Joe The New York Post chanchin bu in Joe Biden le Democrat ho te tan bom sen an ron thak tak zuaya chuan American me puite chuan COVID-19 rileng wanga Trump admin thilti dan demlam ai ma in Joe Biden ale afapa Hunter Biden a chungchang le email sing ni le saruk zet chu mi ten an ngai ven jok ni in BBC chuan a soya email than khat chau tarlan china po Biden ate chung kwa chu ei ruk na konga an lo fi hlim lovin thuru khailan tur om chau donin an ria a ma se than khat ero chuan The New York Post tu chu chu dot fake ang dewa ngain an oi lem lo thung Breitbart News chuan Hunter Biden a sum don pui thin Peter Schweizer chuan Hunter Biden an apa Vice President ni na manga athil ti dan le sum don na thil vel jiak na email sing ni le sang ruk zet nei na in soya Republican lawmaker than khat chuan Federal Bureau Investigation chui fia tiran du le Nigel Farage British politician lar tak Brexit champion puitu te jinga mi chuan Donald Trump chuan Sleepy Joe ti aya corrupt Joe emo cover up Joe ti in ko to sela atha ange Twitter le Facebook lamin ei ruk jiak na chu an platforma pho chu phal lovin an lo hub bet sia ti in Joe Biden chu aron kap na hle Nigel Farage si Brexit au puitu te le Trump policy America first ti ngai sang tu ani Hunter Biden an a laptop MacBook Pro a email alo jiak chung chang vel chu reporter ten Joe Biden a chu a campaign na an lo zota Biden hian kut vai na chang du lova akal son te yani Trump chuan Biden chu afapa ain a corrupt zoka human vacuum cleaner ain alo eiru na sa jok daya White House lu tir tlak ani lo ti in a be na le
Hunter Biden email than khata chuan China le Ukraine rama sumdong ho sa tak nena anin biak na te omin the big guy anti nena US dollar tluk le ding on tel energy gas thila chuan za a som ti te omin heta the big guy anti hi Obama hun laia vice president Joe Biden ngei ni in an soi Trump chuan Fox News nena Hunter Biden chuan apa hnung azuya ajin naramatangin dollar makta duai tel aruta American mi pui chia tling khom dollar tluk le ding on tel pek chu anatura hlok na atel tok ani ati the New York Post kumsang ni pasari atangin Rupert Murdoch chuan aleya hetianga Biden ate pa fa e ru na thuzia ki than khat chuan an oi chi lo dewa ajiak tu Bruce Golding chuan RM khom chopa anpu ani the New York Post yan sang ni som pasari vela tangin Hunter Biden achung tu hi gossip huanga page 60 a anlo ziak to thi nanti Hunter chuan a unau pa thi san nupui angai zon thu tele afanai nanu laka afa ani arin lo awanga anin khin thu tele drug addict ani thu te hi anlo ziak fo to ani CNN chuanati US politica India an lut thuk khonga zo fa te kanom le Joe Biden running mate le US vice president ni thu thei Senator Kamala Harris chu anu Indian vai ani a apa chu Jamaican ani US politics a Asian American Hispanic Latino American African American te anin vorsang thei hle a chuti rualin Asia ramatanga pem lut Vietnamese Filipino Cambodian le Chinese big po tlengsang fu anom thin US a keini Mizoram India le Chin state Myanmar atangin zofa te po nuai tel anom ni in an soi thina aro puin alom hle chuti rualin chung mi te tan chuan House le Senate member ni tura bei chu alakhirin harsa po ani theye ma se chung mi te chuan an phak ang tok district level county level le city level a ruai tu ni tura in man vele an in vor chu ve hun anga hlel hle ani komin sang ni som ni election a hian Indian vai thi sen kai panga jet chu house member ni thei tura ngai an ni a chung mi te chu Raja Krishnamurthy Dr. Ami Bira Pramila Jayapal Dr. Hiral Tipir Veni le Sri Preston te anni Dr. Hiral Tipir Veni chu Democrat ni in Arizona state an omna bial tu Republican House member ni lai David Soikat akhinganga a boruak hi thaviau in an soi Sri Preston Kulkarni kumsomli pani chu Texas state Republican thoni in akhingpui Republican Troy Nels a in za apanga in ma ruai ti ani sangni som pariat khan alo tling zo to lova tun truma ero abo ruak a thaviau ni in an soi main state a Sarah Gideon kumsomli pariat Democrat chuan akhingpui Republican Senator Susan Collins chu anne anring viau Sarah Gideon hi anu Armenia ni in apa chu Indian ani Dr. Ami Bira kumsomnga panga in avoi nga na turin House member chu dona California state atangin akhingpui Republican Bas Peterson military veteran nen anin khingang ro khana chu Democrat ni in Indian American tho Ritesh Tandon Republican akhingang ro khana hi Democratic Party chuan US dollar makta duai thumle point rukin campaign an puya $10 ero an party chuan US dollar noi khat le singa le sang ni chavin an pui ni in the Indian Express chuan ajiak Jayapal hi meichia ni in Washington DC a achuang Republican Craig Killer nen anin khingang Raja Krishnamurthy hi Democrat ni in Libertarian Party nen anin khinganga Republican 10 candidate an siam lo Rick Mehta hi Republican ni in Democrat Senator Cory Booker New Jersey nen anin khingang Maga Anantal Mula chu House member turin Virginia state a adinganga Nisha Sharma Republican chu California state a ading bokang Indian American natanga US House member te hi Samosa Kakas ti in an kaumaya pali ni thin chu panga an tlin chho an be sei hle Senator Kamala Harris hi US Vice President alotin phei chuan
US politics a India American an che tha hle ti na ani ang kumsak ni som pakua a open door report international exchange sang chuan Indian zirlai noi ni le sang ni jatin America a lekha an zir ani engtik nia emo chuan America rama zofa te ngei mayor governor le house member le adang kan la om ve ngei ibei sayang u tum chuan kong a om sia